Gloria a Dios, gracias Señor. Hichaja tatitun aruna kaprakwa partañani chikansa nairaja kun jamás Jesús aksarna kataina tatitun aruna kapa kananchasa ukamaraki usutanakaro koyasa markata marka sarna kataina. Gloria a Jesús. Ukatwa chakpalt asiñani hila kuyakanaka. Gracias Señor, tatituna monasñapata, chikansa, takihumanacampe, arunt asiñani, tatituna marcapa, tatituna iglesiapa, kamiskun jamás humanakajikat asipjarak, takaorasana, takihumanacaru, arunt anipsman, diosana sutipjaro. Hichaja tatituna suma arunacaprak ullart añani, nayaja aymara lajratua ullart aneja, humanacaj unjat apjarakitapi, acá suma tatitun arunacapa, hakir arunacapa. Gloria a Jesús, acá Mateos 19:2 ukan siwa walja hakina karakiwa huparoja arcana. Ukanakaste usutanakaru umaraptayanwa. Walja hakinakawa huparoj arkapjataina sejaya. Ukatste usutanakaruwa umaraptayatanawa. Gloria a Jesús kun hamati Jesús chikansa. Una pachati aka orakina sarnak kataina ukapachaja chikansa markana karu sariritaina. Ukat hakinaka wal hakinaka utantaist asipjataina usutanaka yasta huparo hakaist asipjataina ukat Jesusaja upanakaro koyataina. Gloria a Jesús ullart aska kiñani aka pashpa Mateos 21:14 ukampi ullart añani templonja ukapachasti kuhunakampi huikunakampi ukamaraki Jesusasti upanakaroja umaraptayan wasejaya. Acá Mateo nualisu marjait isto acá 21:14 en hasiwa templo nakana ukapachasti kuhunakampi huikunakampi hutapjana Jesusasti hupanakaroja umaraptayataina wasejaya. Kun hasumas acá sumatatitun arunakapaj chikansa upaja Jesusak sarnakataina onairaraja kunapachati acá oraken sarnakataina templo nakaru sariritaina. Uka templo purini pjeritaina wa kuhunaka huikunaka ukama. Ukat Jesús ajupanakaroja umaraptayatainawa. Kun jamás Jesús akaoraken hupajan inaktasawa. Uka templo nakaro puriritaina kuyakilanaka. Templor purisin ukat awal hakinakay tantaist asipachana usutanaka no kunayman ustatanaka sino hilakuyaka ukat ullart aska kiñani aka tatitun uka sumarunaka phachikansa aka 9 pashpa Mateona 9:35 ukan hasiwa Jesusasti ukapachaj hataqe aka markanakana hiska markanakansa sinagoganakana sapachiqana diosan qespiasin arunakapatwa qanancharakina taki kasta usutanakasa kumarachataraki. Kamsisa kasumatatitun arunakapaja. Jesusasti ukapachajatake aka marcana hiska marcansa yaticha sausarnakeritaina. Ukamaraki sinagoganakana sapachikansa diosana jespiasin arunakapwa parlaritaina. Usutanakar kumarachasa. Ukamak usutanakar kumarachas aruna kananchas uka kespiasin aruna kapwa Jesusa kananchiritaina. Taki markanakaru purtiritan hiska markanakaru sijaya uka sumatatitun aruna kapa kananchasa kespiasin aruna kap kananchasa ukamaraki usutanakaru kumarachasa. Kun hasumarak akasumatatitun aruna kapach chikansa taki markan wasarnakiritaina. Ukamak chikansa hiwasanakaj ukapashparaki hiwasanakaroq arunakaptoko arjait istu. Mateos pashpa 10:8 ukamaraki arjait disipulanakaroj paljairitainawa humanakaja akasumatatitun arunakapa kananchani. Uka arunakam parlanim sasina. Ukapashparaki akurunakaj hiwasanakar arjait istu hilakuyakanaka akasumatatitun arunakaptoqi. Humaruna yaru arjait istu hilakuyakanaka. Un hamati chikansa hupak akamar Jesús akaoraken sarnakatainaja wali suma hupak arunak kananchasa usutanakar kumarachasa sarnakataina. Ukat hajiwasanakar ukapashparakiu arjaitistu humaru nayaru akasuma arunaka kananchañasataki.
kun hamati ukatunkapa yan discípulo nakar parlata inawa aruna kaja kananchanma usuta nakar kumaraptayam lepra usun nakaru kumaraptayanim sasina kunaiman usutay ukamarkanakan utpachan hajila kulyaka ukatsti tatito uka usuta nakar wali sumba kumaraptayataina ukapash para que uchuruna kanja aruna kaptoko hiwasanakar wali sumar haitistu kuyakilanaka ukamach chiqansa hiwasanakaj hanipuna mukt'añaniti tatitun aruna kapa qhananchañani ukapashparaki usutanakarus purt'añani hila kullaka hiwasanakaruq aka aruna kaptokowa arqayt'istu hichurkamawa ukasuma aruna kapa hakaski akasuma aukisan hila kullaka ukamaj hiwasanakaj ukapashpailurañani hila kullakanaka aka Lucas 10:19 hasiwa nayawa humanakaruq ch'ama churapsna Katarina karu ukamaraki alakranana karus takhatap hanyamataki atip tap hanyamataki hanirakiwa han ukas kunas kamachapka tamti sehaya hani ukunas kamachapka tamtsiwa nayawa humana karuja cham hachurapsma Katarina karu ukamaraki alakranana kar takhatap hanyamataki atip tap hanyamataki sehaya chiqansa hupawaj hiwasanakaru uka ch'ama churisto hupatwa huti uka hach'ach'amapaj kullakilanaka hiwasanakaj uka hanwal t'añanakaru taqhatañatak uka hanwal t'añanakaru atip t'añataki kullaka hila haniw hupanakaj kunsa kamachapkatamtis istupi hupaw kamaj ch'ama churisto humarnayaru kullakilanaka kunja sumasa akasuma tatitun arunakapaja hupaw hiwasanakaru uka suma tatitun ch'amapa churi uka ch'amapa humaru nayaru churisto ukatqa hiwasanakaja tatitun ch'amapampi aruna kapsa arsuska kiñani aruna kapsa parlaska kiñani hani amukt'asa hilakullakanaka hani puna mukt'añanitij ni humaninaya hilakullaka ukamaw akasuma tatitun arunakapaj arqayt'awistu aka arunakaruj bendispan chiqansa humanakas ullar t'apjarakim chiqansa hiwasanakaj walisuma akasuma tatitun arunakapaj arqayt'awistu kun hamate aka Mateos 19:2 anaqsiwa tatituq saririta inawa chiqansa hasta usutanakar qollasa kun hasumas chiqansa wali suma hupaq usutanakar kumaraptayan kuhunakaru huykunakaru hasta ukaraki templo nakaru puriritaina uka templo nakan haqinaka walhaniwa tantashta sipqiritaina ukat hupanakaq usutanakaq makat pachanwa hasta walha haqinakawa tantashta sipqiritaina qanichikullakilanak akurunakan pach ukapash para que upasaskaraki chiqansa hiwasanakaq iglesia nakan wa tantashtastan ukamaq hiwasanakaq han amuktasa parlaska kiñani ukasuma tatitun arunakapa gloria a Jesús akarunakar bendispan hilakullaka ukamaq akarutuk t'ayasiwaitan hilakullaka gloria a Jesús gracias Señor ukamaq tatitururaki uyuspagar t'añani huparo akasumaruna kapatchiqans humanaya waleaskiu tatitusaru uyuspagar t'aña alaqpachankiri Dios auqueja humaru tatay uyuspagar t'ansman tatito humaq kunapachati aka oraqensarnaq katata humaq chiqansa Jesús arunakam qananchasa arunakap parlasa ukasuma hasta arunakam uka qispiasin arunakapaq chiqansa qananchatata hichaqnanakaruq ch'amanchap harakit yatichap harakit tatay ukasuma arunakama qananchaña alaqpachankiri auqueja ya humaruma katawaisman yuspagarawaisma kasumaruna kamat sapapito humaq yanap t'apjitay ukasumaruna kama qananchaña humaq tatitway t'amay sapaqat maynirus papito ukasumaruna kama qananchaña alaqpachankir auki kunhamati humaq luratata chiqansa ukakuhunakaru huykunakaru taqi usutanakaru qollatata ukamaraki chaqtatayna nakari yanap t'anipjit yatichapjita aka arunakam toko taqi wawanakamarus tatay yuspagarawaismao tatay akasumaruna kamat Padre gracias papito alaqpachankir auqueja ukamaq tatay yukamapan gloria a Jesús aleluya Señor ukamau tukt'ayasiwaytan hilakullakanaka